Imini sabatha mayibenhle kwabayingcwele. Isandulelo sesihlalo somthandazo wesabatha. Isihlalo senkumbuzo sesihlalo senkumbuzo sokugcina inkumbuzo kaNkulunkulu. Amakhosi angasezulwini afika sinika imiyalezo ngekhala emphefumulo sovela ithuba manje kwasiphakame noma thina sibe nenhlanhla ukuba indeni yethu isiphathise imiyalezo ngekhala emphefumulo sovela ithuba manje uNkulunkulu yazivela ithuba siphakame siyihlambulukele leyo mndeni amen uzoba klasuthi kusoba bashumayela umfundisi klasuthi yonke izophatha klasuthi entathu umuntu aphama athi umuntu usibamba ngaphansi kwenkosi ethile bese ngene endabeni ashaya sibefishana emva kwalokho kwasukuba omama ngokunjalo nabo umuntu aphakama azithi uqhamulephi izwe ngaphansi kwepinkosi nodadewethu utetele ngokunjalo namakhosazana mawusufika umbhobho uzoba nqamuka abusungene endabeni phakathi kwenkosi ngaqamba isikhathi abasukuthele uNkulunkulu masikhuluma sangena ihlolo Kamba sikhuluma sebaningi lokho esibalile amen bazobathatha ngabo kepha umfundisi nomshumayeli nomkhokheli basuma bona bese behlabela basufika umbhobho bese benqamuka endabeni amen Nkosi senjalo Ngiyayikhetha inkosi enhla sebuhleni bamaNazaretha Igama lami nguLindo Kuhle wakamyeza eMtubatuba ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi Ngonyaka odlule ngenyanga yesikhombisa sifikile lapha ekhaya lomphefumulo nadoda wethu inkosazana sazosebenza sicela sinikela ukuthi sithola amandla ukuthi sikwazi ukuthi sithenge izimbuzi sigeze imindeni yethu kwase kuthi ngenyaka November udadewethu wasevuka nesibonakaliso sokuthi ngithola umsebenzi kwase kuthi evikini lesibili kwadlula amavu abili kwadvuka amaviki amabili nje kuphela lo msebenzi ngase ngiyawuthola opermanent amen lo msebenzi loyo nguthola ngokuthi sisebenze lapha ekhaya lomphefumulo umsebenzi wokuedit indaba ku TV ezidlala ngo7 amen kwase kuthi ngenyaka April evikini lesithathu sase siphinda sihlangana futhi nomndeni ngoba silokhu sucela sutshela ngendaba lokukhaya umphefumulo ukuthi sicela ukuthi sihambise izimbuzi ngase ngiyafika sabatshela ukuthi sezikhona izimbuzi ezintathu sicela ukuthi sihambeni sekhaya lomphefumulo sibahambise izimbuzi wathi ubaba ongizalayo ngoba sezikhona ezintathu nami ngiyayikhipha eyodwa nobhuti naye umdala wathi nami ngisasali hayi ngiyayikhipha leyodwa amen zaphelela kwakuhle izimbuzi kwase kuthi ngesonto sase sinquma usuku ukuthi ngomhla ka10 May lo sudlulile siyeza lapha ekhaya lomphefumulo sizogeza imndeni ngase ngihamba ngesonto ngibele emsebenzini wami ezandla ekulalweni kwami sekufika amakhehla kithi ayafika aphatheke kabi ayafika adiniwe athi umefika egcekeni afika akhipha nje igama elodwa athi iphingane ngithe ngingakaphenduli yayisiqhamuka ingane yeza emva komuzi yangena phakathi ekhaya yafika ahlala phansi endlini angena amakhehla afika ibamba ihlasi nekhanda asebukana odwa asethi yona ingane le asephenduke ngibuka asethi kumina mzukulu wena ukuthathapha ukuthi usulungele ukuthi usise ekhaya lomphefumulo yosigezela izimbuzi ekubeni wena usanecala athi njengoba uthi ususiyele ekhaya lomphefumulo nje nezimbuzi sezihlangene uzosikhulula kanjani ekubeni wena nawe usayisiboshwa ayisethe emumva
hamba olungise icala lakho oqala ngokuthi ugezele amuzi ngokuthi uhlawulele ingane kuqala ebese yabuya ingane emva kalokho bese usele ekhaya lomphefumulo sobe sesikulungele thina ukuthi uhambe osigeze ekhaya lomphefumulo. Amen. Amen. Batwana basezulwini njengamanje siphezulu kwalowo msebenzi ukuthi sihambe siyokwenza inhlawulo. Siyacela uShembe ukuthi asiphe amandla nesibindi siwufeze lo msebenzi ongaka ngothando nangeqiniso. Nkosi buyiseni kuzwile. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lezulu. Lo khulumayo uMaxulu wakwabekwa kodwa ekhaya uma wami uManxumalo ozalwa kwaMjadu umamjadu wakwaNxumalo. Ngoba ngilapha nje angizile ukuzokwenza mhlawumbe okukhulu nje ngaphandle kokubonga bese ngicela uNyazi lezulu ukuthi namhlanje libakhumbula abajadu Nkosi yami. Ngoba ngihluphekile kakhulu uma beqala ukukhuluma lamakhehla athe fika kokuqala usuku lokuqala afika ngawo ayehamba naye uBombela ngimbona ngamehlo nawo wabona ngamehlo. Siyakhuleka Nkosi yamakhosi Nyazi oluhlela sezulwini. Benginenkinga amaNazaretha njalo mengifika phambi kaBaba uNyazi lezulu inkosi yamaNazaretha. Ngivesana kufika lamakhehla Nkosi yami ngisakwazi ukunikela kahle. Nkosi yami acela ukuba azogezwa phakathi kwalomuzi. Okokuqala abakhuluma ngakho ukulahlwa kwezikhwama. Bayacela ukuba uShembe uNkulunkulu uNyazi lezulu bathethelele kukho konke. Bayacela ukuba uShembe uNyazi lezulu livale ithuna phakathi nomuzi. Mase niyabaqoqa bonke Nkosi yami ngoba kade befika bethethe ebusuku bethi nilaleleni sekusile vukani kahle befanele ningalali la kanti mina ngikude kakhulu mina umshana nje ngikude kakhulu nabajadu. Ngizobacelela nje kuphela ukuthi Shembe Nyazi lezulu sebefiki. Ngoba ngelinye ilanga wafika lo muntu wathetha ngagijima ngaye eTafelkop ngithembe ngifika inkosi ngayifica ingekho uNyazi lezulu. Ngahlala ngaze ngahamba ngithe ngifike ekhaya kwathi ebusuku ngo-11 yafika inkosi uNyazi yafika waphakama lo mkhulu wakhuluma nenkosi uNyazi ngavuka ngahlala bakhuluma baqeda nenkosi uNyazi befuna ukuba uShembe uNyazi lezulu azokhumbula isizwe sabajadu bese uShembe azobakhumbula kukho konke okwenzeka kunganakekile ngalesa sikhathi kunganakekile amaphutha ayenzeka kunganakwa. Nkosi yami amakhosi Nyazi oluhlele ezulu siyabacelela Nkosi yamakhosi uthi Shembe namhla ubageze bonke ubafake ekhaya lomphefumulo. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Igama uBusi osuka entabeni zaseShowe umzukulwana wakwaBiyela ngaphansi kwenkosi uNtuli. Ngisacela uShembe azangikhumbule kulezi ibonakaliso engengiboniswe. Ngithe einsukwini ngisemsebenzini ngathi ngimile nje ngingahleli ngalele ngabona uNyazi angilazi akaze ngiye ebuhleni ngiyaqala nokuzala ekhaya ngabona uNyazi ngishutha nalo lathi into zakho zonke seyiqaqekile. Ngithe kusenjalo ngabuye ngaxoxela omunye usisi wathi na hayi kusamalile uhambe ekhaya lomphefumulo ngathi akaze ngiye angikwazi. Ngathi ngilele ngabona engathi ngisesontweni ngile ekugcineni kwafika omunye ubaba wathi kuthiwa ngikulande unosizo olukhulu. Ngathi mangihamba naye lo baba ngafike ngathi ngiyaguqa eduze kwendlu engathi ngasemsamo kwaphuma kwathiwa ngisho yonke inkinga engibhekene nayo ngabika. Kwase kuzovela ubhoko lahlala ephekwe ekhanda lami kwathiwa konke sekuyakhanya.
kwase kuzovela ugogo akabiyela base beyacela bathi bacela ngibanikelele ekhaya lomphefumulo. Ngathi mina angikwazi, wathi uzokwazi uzobona futhi. Ngagula ke ngoba ngihambile ngabuza kubantu ukuthi kuma uye ekhaya lomphefumulo ngihlala khona la ngaphakathi, kodwa bengingakwazi. Ngiyaqala futhi namhlanje ngiyacela inkosi yakashembe ukuba mayingikhumbule ukuthi noma ngiqala nginikela kuthi konke lokho amacala abanawo aqaqeke futhi ahlaziyeke bakwazi ukuhlangana nabo lapho abakhona. Inkosi inibusise. Inkosi yasebuhleni Nazaretha, ukuthunywa kwami kufike kuma ongizalayo, ngithunyelwa lapha ekhaya lemphefumulo. Kwathi ngelinye ilanga ngithuthukile kaDlamini lo osuka ngaphansi kwenkosi yaseMangangeni, ithempeli ivuka nathi sokhanyisa indawo isigodi saseDamini. Ngelinye ilanga ngakhuluma noma ngithi yazi khona into engiphatha kabuhlungu ngoba ngifundile nginezitifiketi eziningi kodwa ubusebenza ngotholi. Ngiyacabanga ukuthi ngelinye ilanga ngicele ukuthi ngingenzele ningicelele emsamo, ngizokwenza nje ngeyinkuku ezimbili lezi ngalomsebenzi engiwenzayo wezandla. Ungicelela ukuthi qala ungibongele ngeyodwa, mase ngenye uyangicelela ukuthi izinto zami zikhanye. Ngabe sengiyalinda ngenhliziyo kade ngikwenzile lokhu, ngalala nakhona endlini yangenhla. Uma ngabe ngaphatheka kabuhlungu ngoba ngangilindela impendulo ukuthi izofika. Ngafike mase ngivuka ekseni ithawu yazi ukuthi bengilindele ukuthi bazongiphendula ukuthi kungani ngingawuthola umsebenzi nezinto zami zibe emnyama. Kwathi uma bafike kumina bathe ngikutshela ukuthi hambe ekhaya lemphefumulo, kungakho ngilapha. Inkosi busenikuzwile. So mina ngikhethe inkosi Nazaretha. Igama ngumulo wami Simanga. Ngaqala ukufika lapha ekhaya lomphefumulo ngilethe ugogo ozala ubaba. Emasontweni adlulile ubaba waboshwa. Ekuboshweni kwakhe uthe kunesonto eboshiwe kwafika ugogo ozala ubaba. Washo ukuthi ngiyabonga mntanami ngokuthi umthwalile ubaba wakho njengokuba ungangimthwala ngisakulo mhlaba. Ngiyabonga ngalokho. Wase wathi ke isizathu sokuthi ubaba wakhe aboshwe ngoba uyazi ukuthi akanacala ukuthi bengifuna ukumkhombisa ukuthi ekhaya lapha engihlala khona akuyona indawo yokuhlala abantu abahlambulukile njengami njengokuba namaNazaretha. Bese kuyindlela ukuthi nginiqhelanise nekhaya ngangokuba ngahamba ekhaya ngami ngohlala nomkhulu. Ekuhambeni kwami ke ugogo ke wase ephinde yafika emasontweni, ngithi esontweni edlulile. Wase ugogo yasho ukuthi mntanami sacela ukuthi uhambe ekhaya lomphefumulo ufike khona usikhuphule usinyuse usithethelele izono zethu ebese unikelela ubaba wakho njengokuba ubaba wakho ngomsomluke ecaleni uzobe seyaphuma ke. Inkosi Malungekhethe uNyazi leZulu. Okhuluma uLindiwe wakambele Adamsi phansi kwenkosi uMakhanya. Cela uShembe angiphe amandla okukhuluma. 2021 ngifike lapha ngilethe imbuzi ngihamba nomalume yakumalume. Shuthi emva kwaloko umalume wangabe sathanda ukuthi eze nami ngoba esehlangene nomama ngoba eyokuqala imbuzi sayilethe umama engekho ngoba ngabuza kubaba Majiya wathi baba Majiya angihambe novumayo. Umalume ngathi mangihlangana naye wangivumela wathi uzongiphelezela ngize la. Wafika ukuqala okwesibili ngabe sengizama imali ngase ngiyamnika umalume wase esayithenga imbuzi. Uma siza sengiphinda kuyena umalume sengicela manje sihambise eleze eyisele imbuzi amandla enginawo kwamanje zu2. Wathi umalume ngeke ngisakwazi mshanami uyangisebenzisa njoba ngigula kanjena ngiguliswa wena ukuthi sihambe siye lapha yana kuleya ndawo. Kanti umama usezwile wasehamba ngaleni wasethi lengani iyashanya leyangene eNazaretha
iyasisanganela ilesikhulumela ngoShembe wathi angeke ngize ngikwazi malume ukuthi ngivumele ukuthi uphinde uhambe naye ngahlupheka kakhulu ke emva kwaloko ngase ngizama amandla ngaphinde ngaletha izimbuzi ezimbili zomnikelo wemali okuthe uma ngabe sengo22 nango23 okuthe uma ngabe sengibuya ngaphinde ngaphupha abasekhaya ke manje sengibahambisela nabo lezi zimbuzi ngingakabaqeda bakomalume emva kwaloko mangilethela abasekhaya kwavele kwavaleka yonke into inganaphelelwa umsebenzi okuyona ngane bekade sihlanganisa nayo ingiqhasa umalume kuthe last year ngoJanuary entabeni ngithe ngangakwazi ukusebenza kuthi kusebenzeke ngahamba ngaye eThempelini ngathi ngibuye eThempelini ngabo past 2 ngezwe umalume waseshonile uma ngabe ehamba umalume igama lapho uma lathi imina ngimbulele ngoba siselana uShembe ngicela ukuthi angikhumbule ngoba noma umama wami ngikhuluma ngendaba zabantu abadala uvele aphume alahleke angabi khona udadewethu okuyena ohlala eStengo qashe eStengo uvela hamba yohlala naye wangibizela umndeni ke wathi emndenini wasangifuni lapha ekhaya engangifunini kwakhona akuphumeki ngoba njengoba umntana sephelele nomsebenzi ngangifisa ukuthi ngiphume ngihambe ngobakhela ngoba abantu abangenise kuleli bandla abakomalume isibongo sakomalume asikho wasona mangisiphatha kumama akafuni ukuthi asifune akungisusela kakhulu ke ngibona abantwana abaningi basemgedeni udaka bacela udaka abanye bayinobuso bezinja uma ngithi ngiyahamba ngingena emgedeni nami onamanzi uqhamuka intulo engijahayo ngingene kulomgede ngibaleke ngibiza unyazi lezulu ngibese ngiyaphaphama Nkosibusisi kokunye ngabona ama-taxi amabili Nkosibusisi ochazela emshumayeli dadewethu lungeke Nkosibusisi dela amen ukugcina ke lokugcina Halo ngikhetha unyazi lwezulu bangcwele ngizocela kuShembe ukuthi angisize kuthe isikhathi side ngifisa ukusisizela yena emkhala umphefumulisisi wangalo kuthena kulezi insuku umntwana waphupha umfana ukuthi uphupha isalukazi sithi ena sisela ikhala umphefumulo njoba silana nje bangcwele kunenkinga ngelanga sathi sithandaza umthandazo wantambama kwakhona ingane isikhuluma yathi yona uyumkhulu wayo ingane ubaba omncane weingane wayesekhona ubaba wabo wazi isitusi banibani Manazaretha ingcwele wakhuluma isaga sokuthi umndeni wakhe wamngcwabo ephila sithema siya kubaba weingane ngithi mina khona othi ubaba wakho omncane othi wangcwatshwe ephila wasembiza ngegama bana bayizishila igama lakhe uma efika lapho wathi wangcwatshwe ephila Manazaretha yileyo nto eyinkinga singayazi sithi sizoyenze njani ngoba nomkhulu weingane zagcina ingane ihlanganisa zithi ziyamgeza ukhokho kababa weingane ingane zakhe kuthiwa zamshisa Manazaretha ingcwele ngisenkingeni yomndeni engasithi kufanele ngenze njani sengingedwa ngicela uShembe angivulele ukuthi senze njani siumndeni ukuthi silungise lezi inkingi Nkosibusiseni izulu cela ukukhetha unyazi lwezulu cela uxolisa mshumayeli ngithunywe unyazi lwezulu mina nguNomvula wakaMthembu ngokuzalwa ngizalelwa kaMaphumulo kodwa sengihlala la kwaMashu kuthe ngelinye isabatha Manazaretha kusekuseni kwafika kumina ngathi enganeni zami ayinikele iminikelo yeingane endlini kwinkosazana encane bakhulumela amazwi ahlale eshiwo umshumeli Majiya ukuthi uNkulunkulu akalanda izingane ezigodlweni zabathakathi ezinye sezenziwe izilwane ezinye kuthakathwa ngazo ezinye zafela emajeloni nababeboshiwe kuthana ebusuku ngeza nawo lo mnikelo ngayinika inkosazana yawufaka yahamba yawubeka makusho ingane yami ekuseni ngesonto
ithi kulabo forum ngihlala la ko 14 ithi awukho forum obungaphumi ingane ubaba bevula iminyango yonke wonke uforum uphuma amakhosazana egcwala imigwaqo amanye ngathi ajabulela ukuphasa ngathi ajabulela ukubona umhlaba amanye ngathi inkosi ngiyabonga ngoba mina ngangithi nginikela imindeni yami kanti unyazulu uzovula iminyango kuphume yonke ingane bese ngicela amanazareth ukuhlambuleka umndeni wakakhuzwayo sekuyisikhathi siphelile inyanga ngingahlambuluki ngithunyiwe kuthe ngenyanga edlule kwakumhla ka14 ngacela umndeni wakakhuzwayo ukuthi asambeni sekubaba socelizwe ngoba izwi uNkulunkulu akalikhiphi kunini ukuthi icala lentombi kakhuzwayo thethwa kanjani ngoba intombi kakhuzwayo ithi athakathi uma kamqala wendlela ayikhuluma noma kamqala wendlela babona imbali behamba base yona yasiyithatha kuqala umhade bewayidla bathi base beba nomono ukuthi uyidleleni yena kuqala base behlanganisa ukuthi abayenyangeni bofuna umuthi wokumshanga ezulu ngabacela bavuma sakhuphuka mhla ka14 wabezophuma mhla ka15 ngamfonela umshumayeli welati umshumayeli uNdlovu washo wathi ngiyeza ngisagqoka samlinda kwabe ngakashayo 8 sifikile phezulu esangweni simlindile wangena waseyabuya sekuphela uvuka nathi waphuma wezakithi wathi sizotha kakhuzwayo sengizwile ngani ngicela ningilinda nihlale lana ngizonilanda nginikhonzele kubaba sahlala amanazareth salinda balahlekelwa yithemba bakakhuzwayo engahamba nabo ngabachazela ngathi umshumayeli uyachaza athi sike safika mhlambe safika ngo2 sathe sangena ngo8 kubaba asilindeni mndeni akakhuzwayo umshumayeli uzosilanda baphithiza ngabona inhliziyo zabo ukuthi ayinakho ukuthula washaya intambama amanazareth ngicela ukuxolisa unyazwini lezulu nasemndenini yonke akakhuzwayo ngangazi ukuthi ngiyona ngabashiya kukhona umshumeli akakhuzwayo intambama ngoba ngithi ngizovala isifungu 14 kuthena sekuphela u2 days sengilele endlini ngisadiniwe ukuthi abakakhuzwa bayanga uNkulunkulu bashiyile esangweni mangiqhamuka egcekeni la ko14 engihlala khona ngiqhamukise sakhuzwa sigcwele igceke omama baphelele bagcwele igceke bahamba nensizwe eziwu4 igqoka ingubo yamaphoyisa engamaphoyisa ngifike ngihlehle ngithi mina bafunani mina ngoba ngiyena okakhuzwayo ngisaphethe okudino ngihambe ngithi ngisayogeza mina ngene eshaweni ngivale ngigeze ngithi mangigeza insizwa lezi eziwu4 ingqongqoze zithi sifuna wena ngiphume mangiphuma bathi abakakhuzwayo size kuwena ngibalalele bathi sikubonile ufika ebuhleni uhamba nesizwe sokakhuzwayo uthena mawuhamba saphuma nawe sonke ngoba sibabonile abakakhuzwayo ukuthi inhliziyo zabo ayivumi silandele wena uphume esangweni bese ngithi mina pho ngenze njani bathi sifuna umfundisi ukhuzwayo ngithi mina umfundisi ukhuzwayo ngithi ngisachaza ukuthi umfundisi ukhuzwayo wakwafika la ngonyaka odlule umshumeli Majiwa wakhuluma naye umshumeli ukhuzwayo wabeka igama lokuthi lo ndaba ngoba isika umshumayeli ayisekho kimi waseyahamba bese ngiphenduka abakhuluma ngithi mangisaphenduka esibonakalisweni ngibona umfundisi ukhuzwayo usela uyakhuluma la ekhala emphefumulo uphethe umbhobho uzokhuluma icala lentombi yakakhuzwayo uthi ngize ngiyicala lentombi yakakhuzwayo kuthiwa athakathi umqali wendlela akhuluma aqhubeke abesememeza mina athi ngicela intombazana yakaMthembu intombi yakaMthembu kuthiwa ngihambe nayo ngenkosini uNyazulu wezulu ngiyobika leli cala ngiyocela izwi ingathi sengiyagijima amanazareth ngize ekhala emphefumulo mangithi ngiyaqhamuka ngize sengiza ngala ngalesihlahla lesihlahla esinqunyiwe umfundisi usephumile la esangweni uyadindolozela uhamba kanzima mangiqhamuka athi ngifuna wena asambe siye eNkulunkulu sambe ngaphapha amamazareth ngingasesangweni sesiphuma bese kuseni bese ngizama ukufonela umshumayeli ukhuzwayo lo sasambe naye ngimthole ngimbuza ukuthi baba ukuphi umfundisi ukhuzwayo na akekho ningasekhaya athi ngizozama maMthembu uya kuye noma kukude ngimchazela umshumayeli ahamba umshumayeli athi ungifonele ngabo 3 ntambama ngizobe sengibuyile kuye ngimfonela umshumayeli athi umfundisi ngimficile
kodwa ubambekile ukugula. Kodwa ngithema ngicela inamba yakhe wanqaba nayo. Wathi angishiye yakho uzokufonela. Wathi kodwa nigama lisho yena waye ekhaya emphefumulo ngonyaka odlule. Kathi mina umshumayeli weza kodwa umshumayeli manje wathi mfundisi ukhuzwayo ngoba uze ngaleli cala namhlanje uhamba namadoda akakhuzwayo niye ebuhleni ngicela niphinde nibuye leli cala liyandinga akaphindanga wabuya athi umshumayeli usho njalo uthena yena weza futhi indoda akakhuzwayo ikhona ezayo ngoba kuyisonto eze kakhulu eyakakhuzwayo elethe imbuzi ngizocela uNkulunkulu namhlanje ushembe ukuthi ngicela ngipha amandla nalabo abanenhliziyo ezivumayo zakakhuzwayo bangipha amandla Nkosi ukuthi icala lakho khokazi umakhuzwayo ngithethe uNkulunkulu maselikhiphile izwi uNkulunkulu abusise nikuzwile ngiyayikhetha inkosi akithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu bantwana abahle base-Afrika uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha thina sizulwane samanje usibophile ngokusilethela lo mvula wakhe ikhala emphefumulo ngoba akusekho ukucasha kithi sithi sasingazi ukuthi sophuma ngakuphi ngoba mawulalela lezi ndaba ezikhulunywa abantwana babantu zonke ziyasithinta omunye uyasukuma ekhale afuna ikhambi kusukuma omunye aliveze ikhambi mawubhekisisa lenkulumo ekhulunywa ilo mntwana otho wakakhuzwayo liphendula loya obekhala ogcine sethi ubona izingane ziphenduka ifana nezinja lo akakhuzwayo uthi unikelela izingane wabona kupulukutshela izingane zigcwala umgwaqo into ebhlungu abantu qala endulo uthi ushemba abantu babebukeka sengathi babantu ababanumzana noma amakhosikazi ahlambulukile kanti imikhuba yayisezindlini imikhuba yayisemakhaya ukhona amadoda ayesabeka esikhathini esiphambili ehlonipheke nesithunzi nesithoza uje kushiwo kuthiwa leya ndoda kaMajiya inesithunzi noma sekuthiwa kukhethwa induna noma kukhethwa umuntu kukhethwa yena kanti umuntu uthwele ngembungu yezingane ubecuphomulo wazana lapha egcekeni baphuphumele izisu athatha imbungu ayihlanze namakhubano ngoba ethi ufuna ukusatshwa ezweni ufuna uba nesithunzi ufuna uba nenkomo indoda phela yayisatshwa ngokuthi ibe nemhlambo wenkomo kanti umhlambo wenkomo uthwele ngezingane zalapha ekhaya abanye babekusho bakubeke kube ingcaca athi hayi ngizofuna mina umfana ozongigadela impahla basekhona manje amadoda njalo othola ukuthi umhlambo wenkomo zakhe awuluswa umuntu uholwa nje inkabi nje ethize noma inkunzi ethize bayisiziswa zona emadleleni zizongena ekhaya kanti leyo nkunzi isiphile ngesilwane sakho umnomzana uyasazi okuyisona esigadi impahla yakhe lapha ekhaya manje indaba ifike benzima mase behambile ngoba ngale ekuthuneni ziyavuka lezi zinto zibabophe bese bebuka nalokufa bazokushiya enganeni ngenxusa uThixo ngoba nani izwi liyaqondeka ubuNkulunkulu asale sengiboleka nje uphiso omncane wezwi esihlabeleleni sekhulu namashumi 22 ivesi lesibili 122 abaqotho bayakulizwa lelo lizwi lakho ukukhanya kubanele bayakulizwa izwi lakho ukukhanya kubanele bayakulizwa izwi lakho angenziwe
ngibe qotho ngilizwe izwi lakho angilizwe ngiphaphame angisamukele isiphiwo sami ungilizwe ngiphaphame ngisamukele isiphiwo sabo. Ithi inkosi inyanga yezulu ngale kwethuna noma ngabe kuthiwa bahlele esigodini sosizi noma mhlambe okuyinzala abantu yafa iyothwala yafela lapho ezigodlweni zomajiya uthi yonke inzalo yakhe iphelela kuyena ngoba uyena ukhulukhulu uyena ozele lezingane zonke lezingane ziwumthambo wakhe ziya kuyena likhe lenye izulu baphendula isihogo balenza izulu kuthiwa izulu lomndeni lapho behleli khona uthi kodwa abaphezi ukuthi mase sebefuna ukukhulula bese bebhunga kuthiwa yiphi ingane esoyithumela emhlabeni iyosithethela amacala iyosiguqela kumvelinqanga kumdali wethu uthi bese kubhekwa izindlu zonke zabo bese bethola indlu kayihlo bathole mina nawe uze emhlabeni bafike bakunisela uqala unhlahlatheke ushonele ube isiyoni ube ukuthi kanti bayakhalima nje bakukhalimela ukuthi uyothi mase ukhulile sebekuniselile bese bekukhaphezela uNkulunkulu ufike uNkulunkulu bafike bakuseke futhi uthi ungajahi izinto lezi engenamsebenzi ikhundla bakuphe umqondo ophusile namhlanje ukhona ekhala emphefumulo sebekukhalimile usuzokhuliswa la ekhala emphefumulo ukuze wazi ukuthi uzelene emhlabeni uzele lento ke yokuthi ibaqotho ulizwe izwe likhulunywa uNkulunkulu ngoba uma ulizile ukukhanya kuyobanela bonke abantu abathunyele kuwe enziwa kube qotho ulizwe izwi kaNkulunkulu uphaphame ngoba wena othunyiwe mayibonke Nkosi amen kunomthandazo la obhaliwe othi sifuneleni abathunyiweyo weyo ugola abaningi ngicela ungasiqhubi uyasazi wena sithini ngicela ungasiqhubi wena lo othunyiweyo namhlanje uthunywa usemncane usukhulile uyintombi umakoti umdala uyixhegu uthunyiwe namhlanje ukuthi izwa phela uShembe uthini emhlabeni ngalesizukulwane samanje uthi uShembe bantu bami nginakhena nkumfula maningi amahlazo namachilo akhona phakathi kwemizi yamadoda kodwa agqibekile uShembe akafikanga isizwe esihlambulukile ufike ngoba isizwe sesibhajwe ethuneni ngasadluli wayeseshiya izulu lakhe uShembe wezemhlabeni akekho uNkulunkulu ongashiya umuzi okhazima ngaphezulu kwelanga nenyanga ezemhlabeni ubumhlaba ulungile uNkulunkulu uza ngoba umhlaba ungasalungile abantu bengasakwazi ukudlula ethuneni beze kuye wayeselishiya izulu lakhe wayesezemhlabeni yindaba ezemhlabeni ikhona indoda yaphunyuka ezulwini eyayikade ingilosi enkulu kaNkulunkulu Lucifer waqanganisa wathi njengoba ungixoshe ezulwini lakho emhlabeni ngofike uyothi ufundisa abantu abayisihlanu ukulunga ngifundisa abayisihlanu ububi kunjani manje angithi uNkulunkulu ukhala mihla namazolo unyazi lwezulu akakhombi ukuthi ukhomba la eduze unyazi lwezulu lithi ngiyazi khona abangangithanda awusebenzisa umqondo uthi umuntu onjani lo ongathanda uNkulunkulu emhlabeni kodwa behamba naye suke sekwenze njani umuntu mayengathanda uNkulunkulu ehamba na phela uNkulunkulu akanteli ngeke antele uShembe athi ngiyazi ukuthi khona abangangithanda kuyichilo lini lelo izizwe ilalele zithini nabantu abakhonza oThixo basemhlabeni bathi mabesho bathi hawo lo uNkulunkulu okhala ngabantu bakhe kwenze njani kubantu baba kusho ukuthi abamboni ukuthi uNkulunkulu yinto edala singamboni uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ilezi iThixo okhokho bethu abayifuyile ngoba nathi imphefumulo yethu dunguza phakathi kwabo sisontwini labo mawuzele njengoba kamajiya kukhona inzala abantu lapha ekhaya iwumthakathi ihleli nezilwane na umphefumulo wakho phakathi kwabo
uzohamba ngesidumbu emzini oyingcwele uye phambi kaNkulunkulu kodwa inxokozelo ezobe lapha ekhaya izovuka kugcina udala inxokozelo esontweni phambi kaNkulunkulu kodwa ube nawo umlomo ukuthi ushembe unyazi lwezulu 100% uyamphuqa nawo abantu abayimpande yakho angibhekela incwadi ngithi incwadi yamaRoma 11 verse 16 or 16 verse 11 impala abafana bakaJakobe uphakathi wena esijwini wena uyisiqu amagatsha impande yakho oyihlo noyihlo omkhulu nogogo bakho nethongo lonke liphethe impilo yakho uphambi kaNkulunkulu umlomo isho balokuyivikela ungakwazi ukuphuqa uNkulunkulu uthi unyazi lwezulu 100%. Abanye babeshi amagama asindayo athi thina kuumanka lahleli khona ekusithinde bafela lapha abantu abanjani labo bakhona bazofela lapho umajiya bona abakhuluma bazaqhantsha imthambo bathi unyazi lwezulu 100% uNkulunkulu ngempela ukhuluma ubonke lo muntu ungifake ezulwini ngendlela akhuluma ngayo kanti uyayibhuqela nje hleze mhlawumbe omunye uyakwazi ungangifundela baba hleze omunye ngempela uyamthanda uNkulunkulu kodwa imizwa yakhe nethongo lonke liphethe impilo yakhe alimfuni uNkulunkulu lithi kuzwa kanjani mina uNkulunkulu nalezilwane ngizwa kanjani mina kushembe ngoba mina ngiyacekela phansi imvelo yakhe ngabulala abantu ngathatha izingane ngayicupha ngazenza izilwane ngazenza imkhovu funda baba 11:16 eRoma mvangeli kaBhombela uma ulibo luyingcwele uthi ushembe uma ulibo luyingcwele ulibo abakini abakanyoko abawihlo abamalume kayihlo malume kanyoko uma ulibo lakho luyingcwele injalo inhlama nawe ke ngoba uyinhlama yobangcwele uma kuyingcwele impande uma impande yakhe ingcwele ithongo lonke lakini lingcwele nedlozi lakini inyanya zakini ngendlela othanda ukubizwa ngalo abanye bathi idalwa angazi ngoba phela umuntu oyisidalwa umuntu okhubazekile uma luyingcwele impande yakho anjalo namagatsha yoba njalo uthela ithele ezinhle namhlanje sizala izingane ezifuna ukusibulala amen ngiyabonga baba amen ngicela nilekelela umvangeli angeke ngikwazi ukufundela umvangeli ngathi ngathuma umvangeli ungiphe incwadi kaJobe 8:8 le ntombi kade ikhuluma iyangidabukisa Nkosi yami lo mntwana kade balisa sengathi uNkulunkulu akakuba isibindi intombi ubeqotho ungabisahlehlele emuva ususebenzile ungadikibali bayakuzwa abantu abaphethe impilo yakho sifisa uNkulunkulu akupha amandla uzamile manje wanyakeza isixhobo zakomalume awuhlehleke manje ntombi uyobheka komalume kayihlo komalume kanyoko ngoba umalume lo udlala isigebengu lesi esingasafuni ukuthi umalume ahambe nawe umuze olungisa ithongo nje sikhangile kwasona mhlamba hlehlake funda baba khumbula izizukulwane uthi ushemba ke la ekhaya emphefumulo akasokhumbula izizukulwane ake ubuze isizukulwane saphambili uthi ushemba ke sibuze izizukulwane zaphambili uthini ushembe uthi bongani uJehova maNazaretha neyizukulwane akasho ukuthi lesizukulwane neyizukulwane okuchaza ukuthi izizukulwane okhokho bokhokolothi basemandulo okhokhokhulu njalo khumbula izizukulwane uthi ushembe bongani uJehova maNazaretha neyizukulwane zakhe elesibili uthi ufanele ukubonga maNazaretha neyizukulwane zakhe elokugcina lithi bongani uJehova maNazaretha neyizukulwane akakhuluma izizukulwane ushembe izizukulwane phela ukhokho wakho uthi izizukulwane abantu abayizizukulwane abantu abawuli okhokho igaba zokhokho njengoba dikhuluma ngokhokho izizukulwane zika20 mhlambe kini izizukulwane esiyimpethu izizukulwane zika50 esadala esaphunyuka endleleni sangena ehlazweni nje umthandazo usho uthi ngaphambuka endleleni ngangena ehlazweni zangifumana izitha zakho wena ndalo edalwe uNkulunkulu wena ndalo odalwe uNkulunkulu izitha zakho Lucifer uLucifer ulwa nendalo kaMvelinqanga ulwa nemndalo kaShembe ulwa nendalo leonyazi umuntu izitha zakho zokuqala womubi usesifumene wafumana okhokho bethu ngoba baphambuka endleleni wayithe uShembe nazi izandla zakho nje na usebenze ngani ngazo bayeke ukusebenza imisebenzi ehlambulukile basebenza imisebenzi yokuqotha imithi yokucupha abantu ukubulala imizi yamadoda baphambuka endleleni bangena ehlazweni wababamba uLucifer namhlanje uLucifer usebalahlile ngoba sebefila usekho umsebenzi wabo sebefuna uLucifer sefuna abasha uLucifer usengena phakathi ebandleni kaShembe aguqula umuntu omkhulu
uNkulunkulu amenze abe sitha sikaShembe. Uthi uShembe khumbula izizukulwane. Uqinise ufuna khumbula izizukulwane qala kahle izinsuku zethu emhlabeni zisithunzi. Izinsuku zabo zisithunzi yazi basesemhlabeni baseyithunzi. Kusho nina nithi nali ithunzi likaMkhulu lehlala enyuka. Bayithunzi emhlabeni abakadlula emhlabeni. Basela emlomeni wethuna abayanga ndawo. Bona bayofundisa uthi uShembe masikhumbula oyise sibuza koyise bokhokho bethu basemandulo bona bayusitshela iqiniso ukuthi kungani lo muzi sithi usugadile ubaba omkhulu ubole kangaka. Bawutshele bawakhiphe bayositshela ukuthi hayibo ukhokho wasemandulo owayenezilwane ukhokhokazi wasemandulo owayebulala ingane. Amagceba ayakuhluma kungekho amagceba ahluma ningekho inixhaphozo ungakwazi ukukhonza uNkulunkulu. Inqema ingamila lapho ungayibamba nimiyalo kaNkulunkulu ungayibamba nimiyalo kaNkulunkulu. Ngiyabonga baba ungayibamba nimiyalo kaNkulunkulu libubula ithongo lakhe ethuneni lithi wemntanami thina sasiphethe ikhwama thina wemntanami sasibulala abantu sabulala abanakwethu sifuna ukuhlala sodwa emendweni sabulala abafowethu sifuna ukungena amakhosikazi abo sabanga inkomo sabanga ikhwama konke lokho ungakwazi ukuhlala ukhululeke phambi kwamveli nqanga alizukushona ilanga usuhlubukile. Silapha ke ekhaya emphefumulo sizogqiba lawo macala njalo sithi uShembe ahambe osifunela impande yawo khokho bezizukulwane zethu ugezwe yona mayibonke Nkosi ilanyule bakhumisana umlotha bathethelelana kuphela amagqumu namazono nezinsongo nezifungo ababefungelana zona bethi libambe lingashoni ngempela ubhubhu umuzi. Uyazi khona imndeni eyayibulalana iyodwa uthi uShembe unyazi lwezulu khona imndeni eyayibulalana iyodwa izigcine senza imkhuba kuthiwa akanje kolanda iziqaphe ezimnyama ukubiza umndeni kufunga kanti umuntu usedlala umkhunkulu uMajiya wathi mawubabizile wabadlisa nazi iziqaphe ezimnyama ubuphile ngalendlela ukuthi ithongo ngeke ezelikhuluma kanti kade ithonga lathwebula kwathatha inhlabathi yamathuna yawuthatha yogqitshwa la yobekwa khona yathungelwa lapho ethungelwa khona ilokhu ivuka nje icekela phansi umndeni uthi loya uyena yedwa ucebile umndeni wonke ukhonkekile kanti kwathathwa lonke ithongo. Wena ntombi okade ukhala ungabisakhala bopha ukhalo lwakho uqine ntombi wena okhethiwe emndenini ungasabi bazokupha futhi amandla mabekubotha unesibindi uhlehle komalume kayihlo komalume kamalume wakho noma komalume kanyoko. Ungakhalela omunye umuntu uthi nginenzela ukuthi nokuthi kungani kubopheka angitshela udadewethu angitshela uba ngitshela mina nawe mayibonke Nkosi ngoba nakuwe kunjalo nakimi kunjalo uthi asingabi asitshele bona uShembe uzobabopha babengafuni uphumela eqinisweni bayakufuna ukuphuma kodwa bafuna ingane enesibindi. Ungabisakhala ntombi nawe ntombi akakhuzwayo ungabisakhala thandaza nje ubabikele loze liqhumbuke ithumbu. Ngiyakhumbula ukukhuluma le ndaba isinde kakhulu endaba siloko nje sikupha amandla sithi bekezela ntombi mhlambe yozixeke inhliziyo kuphela khona into ebhlungu. uShembe ufika khombe lapha bathi abana hayi thina sifuna lapha. uShembe uthenali ikhala emphefumulo ngizobabutha bonke ngibalethe ikhala emphefumulo wayekhona nangumfundisi umtshado wathi ngizobabutha bonke ngibalethe ikhala emphefumulo nobalanda khona mase nibadinga uqedwe amacala abo bese nibalanda nibasekhaya kodwa abantu bakhomba lapha. Kulungile kuhle vele kuyaNkulunkulu kodwa umbuzo obuzwa ukuthi uma kuthiwa abangasekho bahlala egumbi likaShembe angiphiki Inkosi ilanga yasho njalo itshela ingwevu zakithi ithi yonke imndeneni ihlala egumbini. Umbuzo obuza uyahlala nomuntu egumbini lasezulwini ephethe izilwane zokuthakatha uyahlala isalwazi esahamba emhlabeni sihushula iziso sizohlala negumbi likaShembe. Obani kanti abahlala egumbi likaShembe abantu asebegeziwe ingani mina nawe ezweni lakithi kunomfula mangase ngibuze nje ubaba umjadu ngibuze nangu ubaba uSenzo ngibuze umuphi umfula ongakini mvakelweni ubani umfula ongakini igama lawo owangakini angithi niyogeza kuwo ishozi nobumnyama nensila kodwa wangakini lo mfula umfula wangasezulwini muphi
ikhala emphefumulo. Mina abantu mabengibuza bethi uphi umfula wasebuhleni, ikhala emphefumulo. Amen. Ngoba ezulwini ebuhleni sezulwini, kodwa ezulwini ngena abantu asebegeziwe emfuleni. Umfula wangakini yini na uyawazi, wangakithi umthavuna. Ngiyakogeza kuma ngcolile bese ngiphukele ekhaya. Manje abantu basholana hayi baphethe labantu kuba inkomo uhambo bafaka ezulwini. Ufaka abantu begwazana ngemkhonto. Ufaka abantu beyamamalasi. Ingani abantu abahamba bedla nezinja amaphisi mabefa kuthiwa bangena ezulwini lezinja. Bayongena benjalo ezulwini kaShembe. uShembe phosi imsolelani mayithi nangu umfula ngiwakhile abantu abami hambani yobageza. uShembe uthe mayithi abantu akuphela amadokodo lapha samthuka. Kodwa umama wafika la simamani yamkhumbula wakhulumela lapha wathi ubone unyazi lwezulu lithi akuphidliza amadokodo abantu babhikishwa wathatha ugandaganda wawaphidliza uthi kwakuphuma abantu ngathi kuphuma amagundwane emakhabetheni amadala ukuthi uthi la magundwane mayephuma uphuma kunye kuncane kuoma mtsotsanyana ukhule kube izingane abanye kwamaqhegu uthi bonke uthi abashumeli bemesangweni ithi unyazi baqoqeni uthi bakhule labantu baze babadala kwangena amabhasi angawazi lo mama uthi kwangena amabhasi bafakwa phakathi uthi wabona sebela unyazi lwezulu badilize bafaka ekhala emphefumulo uthe isuku ikhala unyazi lwezulu laselithi akwakhiwe itezi. Amen. Amen. Yini bese siubolisile umuzi kaNkuluNkulu. Angithi sithatha imindeni yethu thina iphethe imkhovu iphethe onondindwa nefebe sithi soyifaka ezulwini zifike lapha zenza imkhuba. Uyabona mawungena ebuhleni bothi mawungena mawushona ngapha kula madokodo aya ngapha ehlanzeni. Bosaba lapho uzwa abantu bevela ngamawi ngelento ngemnyama kuyahlolwa la athi abanye siyabelethisa la kulamantombazana ayephuma lapha azoma la etopini emini njengala mantombazana asuke eShoplift aphume segqokile abuya zophula ngiyabuza kumshumela athi hayi bahlala lana abanye bazalelwe khona la emadokodweni ubule umuzi kaNkuluNkulu ongakini unjani sahlanzekile ingakho nisithethelele ingakho lapha ekhaya siwumisa umthetho cha awume umthetho awuhlonishwe umuzi kaNkuluNkulu uNkulunkulu usethembele kuwo lento esifundiswa yona la ikhala emphefumulo sifundisela ukuthi siyenze emzini kaNkuluNkulu singaqoka ama track suit samadoda siyongena eparadise silulaza umsebenzi kaNkuluNkulu. Phela sokuchaza ngoluyisuku li track suit yadabuka kanjani kodwa ithinto omesisi uNkulunkulu uzwelile ukuthi manje ngakwazi ukubhinqa qokana amabhluku amnyama namashethi amhlophe. Abantu bayiyekile ke manje lento sebefuna ukugqoka ama tracksuit esontweni. Ntombi njengoba uthi ubona nabantwana abaphenduka izinja abantu babekhohlakele emandulo. Ingane ezinye zayilahlwa emqonyweni zidliwa amamalasi lezo ingane mayivuka phakathi kwabantu sibonakala fanele iqhamuke ezilwane ilokazana. Ezinye ingane ezithathu zamahlwile zihlanganise namafutha ezilwane mase ibonakala uShembe ezembula kuvela amafutha ezilwane kunjengabantu. Ithi inkosi yamaNazaretha masifika thina esifika singazalelanga la uthiwa mawufika uhamba uyonikelela ingcabo lezi owagcatshwa zona ngoba awazi amafutha ayilapha ngoba izilwane zokuvimba zifuna amafutha azo. Bakhona abantu abafa bekade bephuza izilwane nokhokho bethu bafa begcatshwa ngamalumbe begcatshwa ngamakhubala ezilwane abanye babhilwe ngayo mabefa bavuka bezilokazana. Ingakho namhlanje ezweni umuntu umza agiya aqephuze ngimbonile umkhulu wami bekuyimamba emnyama ujabulela isilwane uthi imamba emnyama. uShembe akashonga ukuthi okhokho bethu mabefika bafika bezilokazana kodwa ngoba okhokho bethu badliwa izilwane bazofika bezilokazana. Azathi omunye hayi lela selesele lambiso kagogo sibani bani. Abantu babefa bedindilize labadliwe izilwane baqoqoze ngishona izinkuku. uShembe uthi asibaqoqeke la ikhala emphefumulo uShembe azobaphehla abadale kabusha babuyisele izicubu zenyama abaphehla benza abantu mayibonke Nkosi. Abantu bese bebuya beze kithi bengamathongo. Amen. Bengabantu abaphilayo. Akashonga uNkulunkulu ukuthi abantu bofika bezilokazana. Angathi uyayibona ukuthi izilokazana kangazi yazi iqala babetha abantu basendulo mawuphupha inyosi kuthupha amabutho. Hayi kuhle ngempela kwakuthiwa mawuphupha inyosi uphupha into enhle. Namhlanje ungajabula mawuphupha inyosi
uLucifer uyisigebengu ngoba ufuna lezi zinto lezi ezithandwa abantu abayitusayo. Angithi uzwile kuseni ngithweni uthiwa waye uthe ukhokho wakhe wayethakatha nangey'nyosi, wayethakatha nangey'nyosi. Inyosi iyatinyela ukuyivikela kwayo. Uma bethatha inyosi bayazi ukuthi bazolumba balumbe bese bethumela lezi lokazana. Thina sithi hayi kuhle ngibona iy'nyosi. Akusekho okujabulisayo manje ngoba imikhuba babeyikhanda abantu emandulo. Siyababongela abasekuseni ababekhuluma ukuthi bashaya umqalo wendlela abakamlaba, ngoba lokho sikukhulumile kusho ukuthi umndeni bongakahlangani ngezinhla zonke waphelela, kanti laba sebekwenzile ngaphambili leli ubaba kade ekhuluma la. Noma nami bese nginquphuzela kodwa ngimzwile. Basebekwenzile sebezokwenza ke manje okomndeni, sebelithethile icala likaBhombela wabathethelela uNkulunkulu ngoba ushilo uthi abenze njani mayibonga Nkosi. Amen. Sekufanele ukuthi ke mabethola amandla enkomabezayo bangayeki ukuthola imbuzo ukuthi ke sesizonikelela nalawo bakhokhovu basemandulo abawela kulokhokho owasikaza umqalo wendlela ngezulu. Lezo ikhwama zonke zidilizwe kubona, bethulwe, bagezwe, uShembe ayithathe ayofaka emajukujukwini la kulahla khona ukungcola. uShembe kuphela owazi ukuthi ikhoma lahla kuphi, akekho umuntu owaziyo. Amen. Ngisho ungayithatha uthi uyifaka emanzini, amanzi azokubopha athi uyawangcolisa. Uyifake enhlabathini uthi uyayigqiba inhlabathi ithi mina ngowamveli nqange, mina ngidalela ukumilisa izimilo, abantu badla ukudla, angidaleli ukufaka ukungcola. Lento iyafana nomuntu athene athi ukhokho wami uthe angimiyele kuShembe ngomgezeli ikhwama. Igezelani ikhwama bakwethu? Ngoba lezi ikhwama ibulele nje bageze obala abantu ababulewe izikhwama. Ungathi egcineni kufanele ukuthi mase sesiyigezile imndeni kuphakathi kokuthi sikwenza ingakalandwa imndeni isekhaya noma ke isilandiwe, iyadingakala inkomo esoyicela kubonti ke nanibulala phela nje banana bathakathi. Kuney'ngane zabantu engangenanga emndenini wazo ngoba zalunjwa yinina. Akangeni umuntu engcolile emndenini akadluli futhi ethuneni. Abanye babeloywa baginqiswe ney'moto, abanye bawelwe izinto eziyingozi bafe kabuhlungu kanti umuntu uloyiwe. Lo mntwana obulewe wena majiye noma ukhokho wakho majiye akangenanga ezulwini lomndeni ngoba ufe ngengozi kwaqhuma igazi. Akangeni umuntu ofe ngengozi emndenini. Manje wena uzongena kanjani uzinze ezulwini lomndeni wakho? Ingakho thina kufanele ukuthi mase siqedile ngemndeni yethu singakhohlwa ukukhipha inkomo. Shembe asibazi ukuthi labantu abababulala babaqala nini ukubabulala. Laba abantu bakithi nje bade bebangathakathi. Ngeke kuthi umthakathi ungabulala, uyabulala. Baningi ke ababulawa imndeni yethu, asibanikelele. uShembe uNkulunkulu uzohamba abaqoqe bonke labantu ababulawa umndeni wakithi, abese bageza uShembe abafake ezulwini, abese batshengisa ubuhle bezulu bese bemthethelela. Mayibonga Nkosi. Amen. Inyanga yezulu yakenza komunye ubaba wakhona khona la uthi abulala abantu abawu2. Mayefika enkosini inyanga yezulu kwakusekhona lo nemenathi kokholekuthiwa king size lokufishana ongaka. Wathi baba ngizoze endlala ngabulala abantu abawu2. Sasisakhula nje siganga sidlala amaphepha befuna ukungiphuca bengisarela ngase ngimgwaza lo muntu wafa nalo munye ngamgwaza wafa. Isithi inyanga yezulu akulungile hamba othenga ama king size awu2 Coca-Cola uwavula wabeke la. Uthi mabexolelile lokwazi ukuthetheka icala lakho uthi wabeke la phambi kwakho. Inyanga yezulu ayisiqhubeka lokunikelisa nje lokunikelisa inyanga yezulu. Yena usebheka inyanga yezulu asabhekile uthi ubaba buka phansi wena nabantu bekuxolela. Uthe ubaba kathenge lama king size abese thenga nezitholo okuphuzwayo akufake phakathi akuvula bese kufaka phakathi. Yena ubheka ubaba uyabona uthi ubaba buka iyehla lama cold drink kanye ayehla lazaphela wathi bakuxolelile. Amen. Wathi banikelele uShembe bageze ingozi namanxebe lezobulala bona bese basemndenini wabo.
manje ke uNkulunkulu uthi ke thina ke esinemndeni ebeyikhohlakele egcineni phela asicele kubo basiphi inkomo sihambe siyobageza labantu ababulawa umndeni wethu ukuthi shembe bageze ubakhipha amakhubalo ubafaka ekhala emphefumulo bageze Nkosi bese ubamukisa emazulwini emndeni yabo mayibonga Nkosi uze phela lithetheke icala liphelele noma singawathetha amacala abazebethu uma bona singazange sibacelele intethelelo kulabantu abababulala ngeke bahlale kahle bakhululeke ngiyacela kuNkulunkulu wasebuhleni unyazi lwezulu imndeni yethu ayivusa izene eqiniso phakathi kwethu ingaqhinyezi nobuqili namanga amen lo mntwana ade ekhuluma ngendaba yakamjati sidi isikhathi eloku efika lapha ekhala emphefumulo ngiyacabanga ukuthi uyena lo futhi kwawumyeni wayesefuna ukuganga umyeni angazi noma uyena yini uyena yini khona abantu abakhohlakele manje wabona umuntu lo muntu engathi unesiphiwanyana usebona yena manje mayese yakubantu abesebuthi nangu umuntu engizothola ngayo wafika ephula kundlela lo mntwana ethi kwamkhonyana usefuna ukuganga ngaye wadwa ekhuluma indaba kaMjati lo ngithi mina hayi bonikela ntombi koze kulunge konikele koze kulunga abantu bakamjati abantu abafana nabantu abantu abafana nesizwe sakaLevi esazi uNkulunkulu boze kuthambe ngiyababongela ke namhlanje ukuthi sebefikile nalo mntwana mhlambe aseyogqabuka amafindo ngoba hayi befike ekhali inyembezi imfundi zonke insuku la sithi nayi bekezela ntombi koze kulunga isikhathi asikakafiki siyabacelela ke nomjati uthi ke bawaveze phela amaqhina eningawazi abophekile avele kodwa nazi indlela zokuthungatha nezokufuna uthi ushembe ngiqhubeka kule nkomo yokuqala sekuseni ade ngikhuluma ngayo ethi siyamthuma ushembe wonke umuntu la kufanele uqale khona sithuma ushembe ngembuzi yokuqala kodwa kuyancomeka kuyatuseka ukuthi kube isiphuzazana imbuzi seyikhulile songakwazi nokwenzela ingane ngayo imbeleko hayi isixhumana okusadabuzela kuwe phansi isiphuzazana imbuzi seyiqinile mhlawumbe abanye abantu isiphuzazana phela ingane zo ice cream azazi uma kuthi isiphuzazana ngishiwo imbuzi engakakhwelwa intombi ezinye indlela ke kodwa seyiqinile izona sisukume siyithungathe noma bekuthiwa unazo esibayeni wehle wenyuka ucele nawe ukuthi abakufunise uzoyithola iphuzazana amen ushembe uyayifuya akazenzi lutho ngesikhathi izala zizala izizukulwane ngezizukulwane lento ifana nalento okuyishona ekhaya ukuthi niyayibona lamasinyane izizukulwane saleya nkomo lesasiphuzikazi lesiya namacala ke emndeni ahamba kanjalo ngesikhathi lokizala lembuzi lokizala izamani ukuvala ikhinsi zezizukulwane ngoba phela thina esemhlabeni sisuke izizukulwane nezikude namacala amade ingakho ke kutuza ukuthi abantu ababhukule basukuma bayoyithungatha iphuzazana zesintu mayibonga Nkosi akushiwo ke phela ukuthi lezi zesilungu mayitholakala ayisebenzi kodwa sizama ukusho ukuthi lezi zesintu ushembe akazenzi lutho akayihlaba akazenzi lutho uyayiyeka nje lokho izalana nje kuthethwa amacala sengathi singayikhuthalela ke kuze kube ukuthi ke usuhlulekile ke usungabamba ke nesiphongwane kodwa zama phela bayakubona nabo ukuthi uyazama hayi uthi uyazama ubuhleli phambi bese uthi ngolesihlanu hayi ngiyazama zama kusuka kuse8 uthi ungathi ubekise nakubantu babona ukuthi ikhuthele lengane impela izokwazi ukuthethela amacala amen ngeke ngikucela uamen ngoba usekho kanti uamen sisuke sicelela bonke bavume wona sebefuna ukuvuma manje bayahluleka ukuvuma uNkulunkulu bahamba bovuma egodleni zomachiya tuwavumani bo O3S yavuma vumani bo O3S bevuma izithixo zasemhlabeni mase bela ngawe makuthiwa vumani usukhathele nokuvuma isivumo sebandla bona sebefisa ngathi ngabe noma yini nje ekhulunywa ngoshembe iloko bevumile nje biloko bevumile ngoba bakaze baze bayivuma into kaNkulunkulu mayibonga Nkosi amen wakhuluma inkosazana la simamani wakhuluma inkosazana la yathi uthe ukhokokazi wakhe mntanami wenza isiqiniseko ukuthi makuhlatshelele ekhala emphefumulo isihlabelelo sibambe ngezandla zombili ngoba uma sibambe ngezandla zombili nathi siyabambelela bakomalume wakhe babambelela nabo asikaze sisibuke siyifunde into ebhaliwe yasezulwini uthi isihlabelelo sikaShembe sinembhalo yasezulwini asikaze thina siyiphathe into elungile sasiphatha into engcolile
ngesikhathi wena ubamba ihlabelelo nathi siyasibamba siphathe sithola imibhalo emihle sizwe into enhle ebhalwe uShembe usibambe ngezandla zombili mntanami amen nganekwane lengixoxayo kodwa into ekhona yakhulunywa inkosazana la yafundisa mina nawe njoba wena namhlanje usasiphatha isihlabelelo ususazi ngekhanda asikrenyo kwala ezulwini ngisho noma kuthiwa sekwaba ngekhanda uyayifunda into ebhaliwe bantwana bahle basezulwini imbuzi yokuqala eyokuthi simthuma uShembe sithi siyakuthuma thumekile ngena ngomsingizane utshani lobethuni wehle ngalo udlule kubaba udlule kumkhulu udlule kukhokho ukuqala izulwane sokuqala uzambe zonke izizukulwana kokhokhokazi uziyofika empandeni yokuqala eyaphambi kwendleleni yona ubabuye nawo inkosi ubathwale ngomhlane wobani uzobabeka ekhala emphefumulo ubathula imithwalo ubageze ubahlambulule mayibonga inkosi amen imbuzi yesibili inkosi siphume esijwini semndeni inkosi esingazi ukuthi ekuthakatheni kabo babethakatha ngaziphi izifungo khona abantu ababenza izifungo nezinyoka njengoba namhlanje amaNazaretha ayabhuza aye empophomeni angazi ukuthi ubani wathi uShembe uhlala empophomeni unyazi bezulu alihlala empophomeni lapha empophomeni khona umnomzana kuthiwa umnomzane phela uyahloniphisa angazi ukuthi ngingashiya inyoka kuthiwa umnomzane lento ayihlukile nokuthi kusukela umuntu egqoqoza abantu ngesibhamu kuthiwa inkabi inkabi ngathi yenza into enhle kanje yenza imisebenzi yamadoda ibuyisa amadoda ewanzele izihlangu zawo inkabi ilimi inkabi kodwa kusukela umuntu egqoqoza abantu kuthiwa inkabi engabe kuthiwa ingulube yathi inkosi yamaNazaretha inkosi ilanga yathi kuze isikhathi lapho ozala khona izizukulwane ehlandekezele esothi intembi sithi inhle sithi enhle sithi yimbi kunjani namhlanje nala eNazaretha uthe khuluma into enhle uShembe simphikise imbuzi yesibili eyabahamba emhlabeni bethi bayizangoma bezinyanga bagcina sebengabathakathi bengabakhunkuli bengabaloyi bengabacwiyi benza yonke imikhuba yobumnyama sesihogweni sicela uShembe abathule lezo ikhwama bese bageze bahlambulula kusukela emandulo mayibonga inkosi esithathe abantwana siphuma esijwini sezingane ezinye zingokhokhokazi kithi ezinye zingamaqhegu kithi zingomkhulu basemandulo abaphuphuma bagcina bangazala balibonanga ilanga abanye babulawa ngenhloso ithi inyanga yezulu ingane yaphuphumayo ucabanga umuntu ophuphumile ufe ngenxaphephe inamandla okwenza okubi kunini eniphilayo inamandla okwenza okuhle umuntu ofe ngenxaphephe uyingozi kanganani kubulawa ngenhloso unjani ke yena unlaka lokuyena engakanani uthi uShembe ke leyo mbuzi yabo lawo bantwana uthi uShembe akabalanda uShembe nalabo asebenziwa amakhubalo benziwa intelezi kade esho nangumntwana uthi abanye abantwana bazala beyimbungu baze bakhula bekhulela ezigodleni zomajiya zobukhunkulu lokho bethunyelwa nje kuthiwa bambe beqeda imizi yamadoda bese kuloko kuthiwa hayi ekhaya khona umdliwa kanti ingane ehamba ihlwile eyahambe umbungu seyize yakhula nje ikhulele ebumnyameni yenza umsebenzi obumnyama eyakithi eyakini khulini ixhegu namhlanje indala kakhulu mhlawumbe izalokho kobeyizukulwane zesihlanu phambi kwakho uShembe uyababutha la ekhaya emphefumulo uthumekile wakithi ebuhleni bamaNazaretha ubabutha futhi babutheke mayibonga inkosi amen kodwa uShembe wamzala nenhliziyo yakho noma ungakwazi ukusho amen nje uyomthuma kanjani uNkulunkulu uShembe uhlola inhliziyo yakho uthi uyamkholwa yini uShembe hawu uShembe usibophile usifaka esikalini ngalomuzi omkhulu nomncane wakhe kodwa into eyinkinga akona umuntu njengoba desho babunene wakhe unyazo lezulu ukuthi uyinkinga uShembe ubezana athathe into yakhe igolide bayibeka ezeni wazoyibeka kwamasha endaweni yonondindwa nezifebe nababulali nabaxoki nabakade siphela sibuka obhuti bebenza imikhuba phambi kwakho yabona futhi le ndawo esikuyona ila kade kuhlinzwa khona abantu la lapha emhosheni la kade khushulwa khona izisu usuku umuntu kusuka umakoti le ethi uze kumkhonyana wakhe la ehostela afika umkhonyana usebambane nenyonini opublicam senentombi abezana dino ethi yena uze uzothatha imali ayikadokotela abezana afike kuthiwa uhleli nentombi abezana dino afe umlobokazi athi akekho isangoma esikhona la kuthiwa sikhona athi hayi unginikeza ibulala ngibulala lengane ngimlaye babehushulela kulo mkhosha kusuka lapha phezulu ila ukhushula khona izisu
abuyele emuva umakoti engasathwele afika athi mama ezale yini athi ngilahlile lento udlela ngami lo mfuthu uhleli nentombi lapha eThekwini unontoroyi babehushulela la izizwe la kwakuqitshwa khona idumo ey'bhedlela ngesikhathi zamaphuno babethi mabebulala abantu bazoqitshwa khona la le mfula le nje ubuyibona nje le mfula le ile kwakutholakala amakhanda abantu edingqika lana yabona lo usikakhulu lo ngala usukile kwishilongo usuka phezulu kuthiwa igama la igobhogobho yindaba kuthiwa igobhogobho kwagobhoza igazi labantu ubaba omncane wami ngiyamazi wayenabangani bakhe naye wathi ngolunye usuku abangani bakhe sebemjikele bamfaka lapha khona ibridge lapha mohamba ngalomfula bamfaka khona wavuka ekseni ufika ulenga icubu zenyama umahlisihlisi uthi bamshaya abangani bakhe bamfaka la uthi ubeleli nezidumo zabantu esezabola kwabangani bakhe lo mfula kuthiwa igobhogobho la kwakunqunwa khona abantu ushembe kodwa usebenzisa yona le mfula namhlanje ulanda abantu leko Port Danford amakhehla khona alanda abantu kaMhlaba yalingana enyakatho eningizimu uzwe abantu bethi ngibone ushembe eza ngestimela waphelela la waphuma amakhehla nezalukwazi umhlaba wonke la kuthiwa kwabonakala ushembe ehudula ingwane inqwaba wena ongathi osayidinsi uJuly bephuma la eyikhipha la ingane ezaphuma ezachithwa ezalahla ezoyifaka la ekhaya emphefumulo ushembe uyinkinga kwakhala umlungu uRobert Papin wathi Shembe is an enigma ushembe uyinkinga ushembe uyinkinga nakithi uyinkinga imbuzi yesithathe yabantwana abaphuphuma bachitha abalahla abahushula sicela ushembe asibuthele bona abaphehla abadale kabusha abaphehla ushembe abadale kabusha abenza abantu mayibonga Nkosi eyesine yabo labantwana abaphuphuma bachitha abalahla abahushulwa kuthiwa bayakhala bathi bona azange bamukele emhlabeni uthi ushembe abantu abamasebenzeleni impahla ukubabelethisa ushembe babelethisa bonke izisu zomama abahushula izisu ushembe abanye phela omama sebadlula emhlabeni ushembe uyababelethisa ngale kwethuna bonke abazange bayibelethe ingane ngoba ingane kwakudala ukuthi zibelethe zazingadaleli ukuthi zicimele ekhaleni lomuntu wesimama ingakho namhlanje abantu besimama abanye bazibanqunywa amabele ngoba ingane isifuna ukuncela ithi abanjani abancela besiyancela sencela ingane incela kabuhlungu ngendlela engafanelekile izolibolisa ibele ngoba ayisezi ngendlela yemvelo isincela umoya kukhona omama sebanqunyula amabele nje lo mama mayihamba emhlabeni engasenalo ibele mayivuka uzoba ithonge enjani enganeni phela into ohamba nayo awudluli nayo ethuneni umuntu akadlula ongaphelele ethuneni kufanele icubu zakhe ingakho la eNazareth ethiwa sibanikelele abayingini nabanjani ngoba kadlula umuntu onjalo ubhajwe ethuneni lithi thuna wena awuzange ulethe emhlabeni unje imbuzi yesine yabantwana esihlanu ukubacela intethelela bone emndenini khona abantu ababulala abafowabo befuna ukungena amakhosikazi ababulala abanakwabo befuna ukuhlala bodwa esithenjini kubangwa inkomo yonke le nqushunqushu nje yomndeni oyaziyo nawe khona kini babulalana kanjalo babukana ngeziqu zamehlo abanye babona ezweni bona amakhosi khona abantu ababethi mabona ezweni amakhosi abese badingisa konke nomndeni bafele ekudingisweni uyazi umuntu mayefele ekudingisweni ufana umuntu ofele ejele uyabona sebeyavuka labantu emva ka 50 years bavele bathatha ingane yakhe iqede esikoleni bavele bayihlanganise nengane bese ithi le ngane ungidlwengulile ihambe yogwetshwa intambo ingane yakho kanti ilandwa yikhehla nje elafa lidingisiwe umuntu mayidingisiwe ufana umuntu oboshiwe ngoba udingiswe inkosi yesizwe maye ngakamthetheleli isuke saboshiwe mayefe njalo uzofa angene ejele avuka amathongo noma amadlozi avuka sokuba khona oWestville athatha ingane ayifake eWestville athi mhlaba ngibone phezulu kwale ngane mhlangelashwayo ngasinda mina ngiyakubonga ngani umthandazo usho njalo mhlangelashwayo ngasinda mina ngiyakubonga nganiwe mkhululi wami ushembe wangabhali ihlabelelo wayexoxa uthi kuyakhalwa ethuneni sithi salikwazi mntanami mhlazane kwathethwa icala lami mina engahamba ngibulela abanakwethu nawe mntanami uyohlala kahle emzini hlakwelashwa mina mntanami
lithi ikhehle lafele ejointini mhlazana kwalandwa mina ngoba umndeni ungixoshile uthi ngangiyimbamba mina ngizange ngimakhele umuzi ngafele ejointini ngafele ekhweni mhlazana kwathetha icala lami ziyoyeka ingane ukohlala kubuka ntombi yazo kukhona omama abadindisililo nje manje ingane ihamba ngolwesihlanu yozibuya ngesonto isizofuna imali yethikithi imali yonke udlele lapha kaDoris kanti uhleli ikhehle lafele ejointini elafele ekhweni ubani othetha lelo cala bamthatha umntwana bamuse komajiya kuthiwa akayolashwa umntwana abeze yaphembeleka kakhulu ke manje kade sedliswa izinto nami ngiyakhumbula hayi ushebe manje uyabutha yezwa sake sanikezwa kwathiwa sithenga ogoloko amanipho azothathwa anikezwe lo mama omfishane omude othandazelayo nofaka izinto kwathiwa siphuzo kokugcina utshwala hayi kwangazi ukuthi siya excela sasiphuza manje sidla ugolo sasidla ke manje ibhodlela singasadla amanipho kodwa kwakuthiwa siyovalwa leyo nto kanti liyasho ithongo ethuneni lithi ithongo insipho eyinkulungwane ngegeze nasinye yomkhulu wami bengigeza liphuma lishona ilanga kade besehla besenyusa bethi bacede ngeke ulenze lutho ithongo uthi ushembe idlozi lakho noma ithongo lakho lifana nesithunzi sakho ukhona umuntu ongabalekela isithunzi sakhe ukuthi siphansi kwezihlahla la usibonisa mina ngiyasibona njengoba ngiguqina siyanyakaza nawe ithongo lakho lifana nawe ngisho ngabaleka isithunzi sakho hlezi la eduze wakho nedlozi ke linjalo kuwe egazini lakho lidinga uNkulunkulu ulisondeze uNkulunkulu ube nesibindi ufase ukhalo lakho uthethe icala lakho mayibonke Nkosi ushembe la ikhala emphefumulo akadinga ukuthi uzobe nenkomo nembuzi mayiphelele inhliziyo yakho ushembe ngiyakuthemba mina Nkosi bathungathe ethuneni uzokwenza ushembe imbuzi yesihlanu eyobacela intethele labone emndenini abone ezweni abone amakhosi abone umvelinqanga lezo imbuzi lezo ushemba ayibalula la ikhala emphefumulo emva kwaloko uma bona bebona ukuthi amacala abo abanzi bayoyikhulumela bona mabephu uNkulunkulu umlomo ngoba ushemba baphayo umlomo uzwile uthena umfundisi mayibusisa uthi inkosi baphu umlomo bakhulume uqinisile ukhuluma umfundisi umjado ukhuluma ulimi lalapha ekhaya ukuthi cha ngaze kubantu uye komajiya bahohoza ufuna ukukhuluma nokhokho wakho onjani lo khokho lo ogijimayo okhuluma kudadewethu osezela ingane eziwu5 bese kuthuna abantu abadala hohoza la wayeka ingane lapha egcekeni akhuluma ngane engane enza lapha ekhaya uthi uyafuna ukukhuluma nokhokho wakho yini ngathi uyafuna ukukhuluma nomfowethu mina ngiyalazi iphimbo likamfowethu angilazi likakhokho baluvinda abantu abazi izwi likakhokho wakhe uzufunga impela nami hayi ngamuza ukhokho ekhuluma ukhokho wakho yini lo noma ilwane zakhe lo muntu noma imkhuba yakhe lo muntu ayikhandile abantu benza izifungo bakwethu benza izifungo ngicine ngisho njalo ukuthi abantu benza izifungo nase empophomeni lapha khona indoda ekhulunyiwe ngesonto edlule le ndoda uthi lo mntwana lo obekhuluma ukuthi unyazi wezulu imthathile lathi umqalo wendlela uthi umthathile wakhuphuna wathi wazobona ke mntanami uma nithi nini izangoma nenyanga zikhona into ekhona azikho ezulwini woza ngikutshengise mntanami uthi wafica indoda ende nezinwele eziluka amadrek esha phansi uthi wasethi nansoke indoda umnikazi walezi zinto mntanami wobungoma wathi woza ngikutshengise kuyise nonina wakhe wathi nangu wathi uLucifer uthi uLucifer ngambona ngamehlo uthi ke nisho kanjani nina nithi khona izangoma zikaShembe uShembe bephethe izulu ethi sangoma singene ezulwini inyanga ingene ezulwini wathi mkhuba leyo ihlo wenu angithi bashuma nifunda incwadi laba kuthiwa ngaphandle kwezulu khonani ngaphandle kwezulu bashumayeli niyambhathisa khona ifebe nonondinde nezangoma nenyanga nabakhunkuli wayesethi uthingo lenkosazana namakati okhokho bethu abangangenanga ezulwini lomndeni befaka kabuhlungu bethunjiwe bebulawa bazobabulawa namabhunu efika la abaqhumise ngababhumu bayongena ezulwini lomndeni na umbuzo phela siyabuza bangawongena ezulwini abayongena bayothiwa ngaphandle kwezulu khona lezi zinto bayohlala ngaphandle kwezulu bawushangazo lezilwane abayifica lana izithixo zikaLucifer bese lothi hayi into yasekhaya le ungene naye eNazaretha hawu majiya hayi ungayilahli into yakini okhokho bakho le isiphiwo sakini lesamanga lawo ayikho into enjalo into le yangaphandle kwezulu basishaya ngayo
ushembe la ikhala emphefumulo uyayikhuculula leyo nsila mayibonga Nkosi uhamba uyokhuculula impande yakho uma impande yakho ingcwele namagatsha ayobangcwele sizocela lokho lapha ekhala emphefumulo sizocinga Nkosi sifunele nyazi lwezulu mayibonga Nkosi abanye ke baba nayo imndeni ephiwa inhlanhla isukuma khona nje wasanda ukukhuluma ukuthi wafika bakubathi abantu abamsethi nifakile imbuzi angisho ukuthi nakini kuzoba njalo kodwa ngiyatshela nje ngidlulisela kumuntu oyingqapheli wathi abantu abamfuneni isitholele inkomo ezulwini imbuzi uma kungayona imbuzi koyamasondo bayibeka bayigagula bathi yamasondo uthi mntanami nisitholele imbuzi kunezalukwazi ezona umendo wazo zaba wonondindwa asingenile phakathi komndeni noma ushembe baqoqa bonke kodwa zona ayikwazi ukungena phakathi komndeni wathi nitholele inkomo kuthiwa eyabahamba bona umendo wabo kusukela emandulo bakhona kithi nakini bese kuba khona abahamba emhlabeni bezilile bangakhunyula inzila yabona emandulo indoda ayifika ibe nesithembu ahamba uNdlunkulu adlule emhlabeni enzele wonke amasiko akhe indoda ihlala nomunyaka nomuntu uyezilandele bese ngale kwethuna lithi izulu lakhe masibanibani khumuka manje embizeni uyezwa indodana wethu sesimlandile awumzilele bese engakhunyuli inzila lo muntu ahlala ukuthi ushembe la abantu banenkinga ngale kwethuna bagcina bengena umoya omubi ukuthi bona bakwazi ukuye embizeni phela into yomama enhle ukuthi baphekela abayini nangaphesheya kwethuna babaphekela mayibonga Nkosi bayakuthanda ukupheka kuyigugu labo isipho sabo abaphiwa sona manje mase kuthiwa angaye embizeni ayopheka ngoba uzilile ugcine sebuya umoya wakhe akhokhobe kufeni azokudala abantu abazofa bafane naye uyabona umuntu wazana bahafa bengakhunyuliwe inzila uthi ushembe tholani abantu abami impahla thina boshembe sobakhumula inzila bonke obasikela ushembe abasikela ushembe bathele ngenyongo kusukela emandulo mayibonga Nkosi bese kuba khona labo kuthiwa bazenzakalisa bayibulala senyaphetha bese kuba khona labo kuthiwa bayibulala angene ezulwini umuntu oyibulele lo mndeni ngoba kuthiwa usikhathana noNkulunkulu wakudala wena usuyamphikisa uyayibulala kanti umntwana womuntu uyibulala nje uloyiwe omunye shaya ngamakhubala omunye ufike ebondweni engasazi uzokwenza njani inkinga zemphetho wayiphuzisa upoison ushembe uyathethelela kodwa kuthiwa alikho icala lithi alaziyo icala lomuntu oyibulele kodwa ushembe la ekhala emphefumulo uthi abantu abanye bayibulala ngoba engasazi uzokwenza njani tholani impahla nimcela intethelelo uNkulunkulu wezulu nomhlaba simcela intethelelo nasemndenini akwazi ukubuyela emndenini bese gegezwa naleli sigezwa nini esenze umbulala isihlahla siyaphefumula umuntu mase eyibulala sona sesingcolile siyamangala kushembe sithi Nkosi wangidala mina ngingcwele ngisihlahla ngenza umthunzi namhlanje bangenza umbulali angikwazi ukusondela kuwe ingani isihlahla sakhala kukhuluma wona umfundisi umtshati sakhala le ngala moya ngala kubukela ngamadonsela moya le kodumbe sakhala isihlahla lapho sathi Nkosi ungahlala eduze kwami ngingcolile bekufakwa imithi ngaphansi kwami Nkosi ngaphansi kwengxabo zabo abanye bathi abantu abami ngakhohlwa nisigezele labantwana bethu ababaneshwa bafe emhlabeni sebenziwa bethu bamadoda benziwa abafazi benziwa abantu besifazane phela lokho okongqingila ke into yamanje kwakusuka kuqala labantu abamavaka labantu abadalule bamavaka empini ayetha amabutho mayesedle imithi esegcatshwe nangamafutha ezilwane ezimbi ezishisela umzimba kuthi mase kuphunywe bese kuthathe lo muntu oyivaka enziwe umuntu wesifazane bayijabulise ngaye afe lo muntu afe njalo mase sevuka seyidlozi phezulu komntwana uzovuka lo mntwana abe unqingile abanye baboshwe ejele ngobuvaka baphendule umakoti ejele afele khona ejele mase sevuka seyidlozi athi umthwala kazethula umhlaba ngibone ngishe mina angingenile ezulwini ngoba ngangcola ahlale phezulu kwengane ingane yenze lo mkhuba ushembe uthi abantu abami ekhala emphefumulo tholani impahla ushembe uzohamba ufuna umongo umuntu okuqala owenziwa njalo emndenini bese mgeza ushembe ambuyisele emndenini mayibonga Nkosi ingane zaphuphuma kuphuphuma ingane entombazana kanti kuzolandela ingane yomfana leyo ngane yomfana mayithi yazala izalo nodadewabo omdala alawuli ingqondo yomfana uyambona umfana usephenduka unqingile
Siyababongela ke laba abathethi icala sengathi ke laba bakabani abajujumeza umqalo wendlela abakamlaba bangakhohlwa ukutholela labo bantu ababephethe ikhwama ezimbi ezazizawela khokhoweni niyithola impahla yakhe. Lezi imbuzi kade ibalwa ke ezinye zazo kubantu abanamandla ukuhlakula nokutholela imphefumulo yemndeni yabo ukuphumula ngaphesheya kwethuna. Mayibonge Nkosi. Amen. Abakamnqayi kufika insizwa kaMthembu la isiyafika yanikela ngezimbuzi bathe mase sebenikeza usuku lokukhishwa komndeni ithi le insizwa kaMthembu masibuda hayi kufika okhokho wakhe bathi hey ningasikiphe ekhala emphefumulo abantu abami sesibahle usigezile unyazi asikwazi ukungena lapha ekhaya lethu ngoba kwafela umnqayi. Abakamthethwa yani kwafela umnqayi. Hawu kwafela umnqayi lo baba akayigqokile ngume mhlophe ushaya imbungculo uthi babekhonza kabani kukhona uthi babekhonza naye ogcine ekhonza kuphi umfundisi umnqayi khona ibandla alivulayo ha Joba uthi sasikhonza kulelo bandla likaMnqayi thina umnqayi uthi wacoshwa umqalo wendlela kusho lo baba mthali ingwevu ngangobaba umfundisi uthi wamcosha wayesembeka lapha ekhaya wayengenamfazi kodwa wenza umfundisi uthi wahlubuka wasihlala ekhaya wayesephemba ibandla ekhaya uthi wafela khona ekhaya uthi manje loba sesigeza imndeni ithi imndeni hayi mntanami ngeke asizi kongena lapha iphunga laMnqayi ligcwele umuzi. Hawu ikuphi khona uthi sesathutha la okwakuwumuzi omkhulu khona sesikomunye umuzi kodwa masithutha sithutha naye nendlu yakhe khona uthi laselithi lelikhehla hamba nekhala emphefumulo ngicela unyazi lwezulu limkhiphi yona lazi lombeka kuphi umnqayi aphume ngoba ngesingene emzini wethu ngoba unecala umndeni wakhe uzothetha lelo cala. Uthi bakwenza bayilethe imbuzi la ekhaya ngiyakhumbula nami ezeshe ethi sizonikela umnqayi ngathi mina wakini wathi hayi umnqayi ufana nomdliwa lento abathi umdliwa umuntu ohlala ekhaya kini azafele kini engayena wakini umdliwa lo sikiyeke kwalabo abasuke bethunjiwe. Uthi sayinikela uthi wabuya ukhokhe emva kwenyanga wathi mntanami uShembe umkhiphile kodwa inkinga indlu yakhe iyanuka isigceke lonke hamba noyigeze njengoba kade befikile bebezolanda umndeni bezobuza ukuthi izogezwa kanjani kanti ukuba banikeze usuku lokulanda kwemndeni. Manje ngithusa ile tata ikhuluma nodadewethu ekseni yakaMnqayi nalesa salukwazi nisitholele intombi lezo salukwazi imbuzo kuzosicelela intethelele esahamba sonile emzini. Mayibonge Nkosi nakuwe nakimi mabonile emzini fanele batholela inkomo imbuzo bacela intethelele. uShembe uyakwazi ukuguqa esibongweni acelele umuntu owonile intethelele bamthethelele ngoba suke sekufika uphunga elisha. Mayibonge Nkosi ngoba uShembe uthi mayifika emndeni ithi mthetheleleni namacaleni nani bese bemthethelela. Mayibonge Nkosi. Ngiyacela ukuma la ngicelela ubaba umfundisi abeka amazwi abese siphethela inkonzo ubaba wethu umfundisi umtshado. Inkosi ibusise izilayo. Amen. Amen. Cela ningisele kumfundisi. Mphakamana kuyikhetha inkosi yokuhla kwaManazaretha. Awu baba Majiya usushukiye sifuna onenhlashu yasibhinqa sokumenela. Amen. Unesisira ngeke simenele. Ngiyacabanga ukuthi le ndaba akhuluma ngayo nale ndaba engisekuyo kwafika insizwa kwakuDisemba lezi ebuye edingiseni yafika ngo-12 kubaba uNyasi wasibizwa wathi asingene endlini nabo laba bantu bathi kunabantu abafela le kude phakathi bekhona esiqhingeni lapha babekhona lapha bakulowa khona bathi laba bantu bazocela ukuthi balandwa ngoba manje bayabahlupha. Ambumbambele umfundisi ngicela imbamba. Lathunyazi kulungile ngizofika kwamashu lapha ngofika ngikwenze khona. Sicela kubambela umfana mfundisi. Sondeze eduze ngomlomo kamfundisi. Ungamfaka emlonyeni wena. Kanti uNkulunkulu bakhuluma nje uzolanda nabaphesheya abafela phesheya
uzokhanda umusi wavula amathuna onke omhlaba. Amen. uNkulunkulu bathe ayibhedi la emhlabeni zethu ushembe sebethi unekhala emphefumulo. Amen. Kabasilutho ugcinelwe kunyama umuntu. Kungcono ungayisoli into yala ekhaya, kungcono ukuthula kunobusole. Amen. Ngoba uzosola into engasolwakho. Wathi msukwana sebuyele emuva waphumela ekhaya kithi enelisiwe. Walala wavuka kusuku wahamba wavula esulwini. Wathi uyovulela lamadoda akade hamba nawo. Lapha kwavuka khona iziswe zonke zomhlaba zathi 219 besiliswile kuluke sehlulwa kwe zake we baba abantu abafuka bamshaya babamkhulu babememeza esigodini sosize bemjikijela ngamatshe kodwa linye itshe lahlala kuye kanzi ukumtsholo umuntu owalijikijela lakho ngoba waseka ukuthi ubani. Wafuka kubuza unkosazana uthi kuye wayongenisa leli khehlethe ngakanishiye wena mjadu ngizoba hamba nawe ngoba uzoba ufakazi wami la ngiyakisembuyele ekhaya ukuthi ngifike ngenzana emhlabeni. Lapha wathi ke khona uyabeka umakoti useyabeka ke manje. Sesiyahamba thina boshembe. Siyaba masizwa inkosi ifuma masiya uphinda sibonana mangafuma kasiyo kubonana. Lapha kwakhala khona indoda enye yathi hawu shembe usho kanjani uma ethi othakathaka kakhulu ngoba la siya khona uyozwe isole. Noqoma khaqome kakhulu ngobe okukodwa kwenzile kho kuyoba izinkulungwane. Namhlanje nababoniye ukuthi iswe ushembe uyalithatha manje libuyela kubanikazi balo. Sebethi nabo bafuna uganwa ngabantu manje bafuna babashada nabantu banikela ngeinto zabo namhlanje baqonda ukubulala lesi sisu. Umuntu kaphumi kwenye indawo original. Amen. Ngakho ke bakhonza kahle sikhuluma ngendaba kaNkulunkulu emhlabeni. Amen. 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 Ngelinye ilanga sisejediya singizonikela emfika ngiguqa kubaba ibilanga ngihamba namadoda nje akithi osikakhana usethu wena mfana kamshado uyabona kusokukhulu kodwa into ezogcina la emhlabeni inye ilo msebenzi kababa into ezosala ibenhle la emhlabeni nakho konke kosala ukuNazaretha kuzochitheka igazi elikhulu la emhlabeni kodwa inye into eyosala ibuselo omhlaba kuNazaretha. Amen. Angisho ukuthi nginenhlahla ngathi kwathi ngo1972 ngizongenisa umhlangano umfundisi inhlangano izohudula umfundisi lokhuzwa waseGoli uthi lalela la wena mfana kompubani igama lakho ngiyalisho kangiboni lokho bedebuka emva kwami aye ukubuka abuke ngapha phezulu emkhathini kanti kunabantu engababoni mina uthi ke uyabona lo Moses sikuwo sesizohamba lapha wena mfana niyohlula lapha nithi hey kukuhla kwakulapha wathi kodwa ngaleso sikhathi into eyobikhona ababe bangasafuna abantu ukuphatha umthetho so sebefuna ukuyiphathela leli bandla ningameme uNkulunkulu umsebenzi wakhe eNazaretha. Phela masingene sibambize imithetho esizongena kuwo
ngoba uma ulahleke umthetho noma ungakhuluma ngezilimi la ekhaya la ekhaya kube kushemba kubekele ukuthi akubenziwe la ekhaya asibambelele kukho ikhona siyonqoba ngakho emhlabeni amen uthi ke uyezwa wena mfana ngaleso sikhathi nobe lidlula lapha nobe nisuka emsini usuphumile ezolweni sesewukhiphile thina abashembu wehlele emhlabeni manje laba bakongena iziswe zonke bawuphelela abantu lapho phakathi kuleyo ndawo kodwa bobe inkosi yoba ngaleso sikhathi iyohlupheka ngoba abantu bangasafuni ukuphathwa umthetho wathi ningasuka emthethweni kaNkulunkulu wathi inkosi yobe khona ngaleso sikhathi iyobe khona ningasuki kuye uyena uNkulunkulu kobe kuye lo yabona sinenhlahla manandana noma nibona ningaka ngoba akakho omunye uNkulunkulu okhona wathi ngaleso sikhathi boshembe sebebaningi kodwa lo shembe yobe kulomoso ozokwehlisa lo osuhlile uyena uNkulunkulu lo obekhona emhlabeni amen unyazi lesulu amen bakhonza abahle umshumane khulu inkinga eziningi lapho lezi zinto ayikhuluma ngomshumane yathi inyanga ayisolo kwaku 1989 silele khuzeni kwaNongoma wathi ma inkonzo wasethi nonke ninabafangelwa sani lapha tahamba sakuyo ongakakhekile wamzwa kanje wakhona indlela eziflateni ofulana nomfisho wangena wathatha isitulo wahlala la wasethisha izandla zakhe wathi nginibizele untsheni ukuthi niyabona mina ngizophetha imbenge la emhlabeni manje ubaba nomnewethu baqeda umsebenzi wabo sekukhona mina ndophetha imbenge manje umhlaba wonke sengiubambile ulezandla ngiphethwe yimi ngiyayibokela ke ngamehlo umhlaba wonke uphelewe manje onyazeli amen saxoxelwa ngaye ukuthi uyesa uzofika emhlabeni kodwa uyena ozoqoqa umhlaba wonke uyobuyela endaweni yodwa kodwa enye into wathi babila ngenye into yasala ibehle emhlabeni kuNazaretha umsilo umsebenzi kaBaba wabamba la ngesandla amen wathi enye into yobusela umhlaba enye manje umhlaba ubuyele kubantu bakhohlwe ukuthi umhlaba okhona ubuyiswe ushembe kubantu ngo-1927 mzukwana ezokhuluma ngendaba yaRichards Bay ethi lo mhlaba olaphana bazosuka bonke laba abantu lapha kuzoba khona itheko elisha laphana wathi la wathomba ilokishi leli lapha ekuthiwa sesikhaleni senkosi wathi lapha kwakhuluma somkhulu lapho yobe isebenza ezobe isebenza lapha echwebeni leli elizovela laphana zokwakhela lo musi uyohlala la lo musi wayesekhuluma wayesephenduka ebuka ngaphesheya komhosha waya lapha ngakojela ikhontulo abantu kwasike ninakojela ikhontulo wasoyayima wayeme lapha ehamba nosikhakhana ngangakasalwa nami ngangakabi khona nami kodwa wayixoxa le ndaba isikhakhana uthi bambone lokho edebuka lapha ethi base bethi ubaba ubukani lapha esandleni wathi hayi ngibuka khona abantu abasakha abazofika abayithandakho la ekhaya wathi thina abashambi sizobuyisa imoto zizogcwala laba abantu ababekhona babahamba ngezimoto uma abefundisi ababekhona ngaleso sikhathi bamba inkonzo ize kube late uyothaqeda bese bemthuka abantu sebeqabelene noNkulunkulu ngoba bathi bengena esontweni omunye beyenze appointment nokuthi ngo4 ufuna ube seThekwini wena ubamba inkonzo kuze kushaya u5 intambama basebexabene nawe laba bantu wathi iwashi lo lembuka lapha ngoba ilanga lobo belibuka esandleni sabo nanti nami ngiyalibuka lapha
Sengiyabonga nje uMajeya bese eqedile inkonzo. Ngiyabonga ngoba ngiphakamela lamadoda. Ambona uShembe angakafiki. Kwathi makufika inkolo yabezizwe bathi obabamkhulu ngeke bona ngeke bakwazi ukukholwa kuNkulunkulu kabuye nwabo lo nkulunkulu. Owabo uNkulunkulu lo nkulunkulu othawu amakhosikazi abo mabakhuma idwaba. Awuyena wabo. Owabo uNkulunkulu uyofika siyobhinqa amapheshethu kuye. Nabafazi bethu bawufaka ikhakha zabo. Kwenzeka ke namsukana sebemlanda eJudiya. Ngoba wafika lapha ethubelethe ukhona uyasindwa. Uyasindwa ukhona umthwala uthwele esumso waseJudiya. Wathi uyasinda lo musu ukuthi ufuna ukulubeka la kwaSulu. Yayisimkhombisa inkosi yakwaNzuza indawo. Wathi cha ngifuna le wakhomba ihlathi lapha kwakuhlala khona umkhovu nabantu besiniseka khona. Lapha wangena khona uNkulunkulu unomusa abantwana bakaNkulunkulu. Indaba enkulu la makhehla amlanda lapha wathi lo fikile kusho umlungu wayehamba nawo waqa uqediswa labantu uJantoni. Wayeyafike lapha ekhaya kobaba omkhulu omdala. Afika amnika amasi. Lokhu yena wahamba noBhombela. Owathi mayithi indoda lapha ubaba omkhulu ekhomba isihlahla entabeni. Waqala wathi wajada kamfuni ke ngoba wena mthatha ngiyakubona nolaka. Baba ma benthuka laba abantu ningabaphendwe banthuka abantu balapha lapha esilungwini. Uma ehamba nabo ke le ndoda ngizwa kuthiwa uMalambane. Uma ehamba nabo ubaba omkhulu ufuna ukuhlala kulesi sihlahla aphumule. Yathi ungahlali lo mthunzi wenkomo zami lo. Wamhlovu ubaba omkhulu wasesuka. Usethi ke hey suka lapha sihlahla senkomo zami lesi. Usethi kula madoda ningana ningabanumzana abangakahamba liganga umuntu. Lacasuka leli khehla lakithi. Lafela emthenga amathe. Wathi baba omkhulu sefiye lo muntu omjadi nje umthenga amathe. Bathi bebuya entabeni wasekuhlezi ingqumbi yethuni. Bambona kuNkulunkulu izakhazi ngeke msabameze inkonzo nami ngoba ngikhuluma ngokuthi wathi wasophatha kancane. Bese ekhulumele indaba yakaShembe ngeke siyiqede. Amen. Zikhona zona. uNkulunkulu sinikiye zona kuba ngikhumbule. Amen. Wathi lo mswasenelisiwe sehamba wathi ngizowuqeda lo musi ngobe konakala kwasuka kwangene nje abasuba ukuthi ababekhona ngesikhathi sikababelanga bekhuluma njalo ethi kona kwenzeka iphutha umthathu wadlumvula umlomo yentombazana umuntu intombazana ihlubuke yathanda umuntu ongakholwa nenkomo zakhe kawufanele ukuyithatha. Ngaphandle koba imali lo ndoda ihlakaniphile uShembe kakhiphi uma inkosazana kutshena ukuthi wena uvumelana nawe ahambe emanzini ke lo muntu angena ngaphakathi esibayeni bese boqa ukubona ukuthi ufanele ukuganwa lapha. Ilapha kwaqala khona umonakalo ke ekhaya kithi. Laba abantu ababemcelile becela uanti lo wahamba nobaba omkhulu wasuka waqoma indoda. Kukhona isalukazi uShembe wayesibekile wathi kuso ngoba wena mthathu baba omkhulu ngamadoda ayiphathaphatha. Wathi ngoba ngizofaka umoya oyingcwele kulonkosikazi wakho mthathu. Yonke into azokutshena ukuthi uma khona into engalungile ukukhuluma lonkosikazi akutshela. Baye baqhamuka ke laba bantu bezinja abazokhonga. Baqhamuka bengamachala ezinja ubaba omkhulu abesakholelwa ukuthi alalele lelisu uShembe owalisho. Wagcina ethatha imvula umlomo yalo muntu oponda babili wabahla. Okwathi mayesehamba
ngangixoxela omdluli lo indodana kaMdluli le owamukelwa ubaba owamukela ubaba omkhulu la eThekwini inkathi eqa ukufika kulelisi wathi ubaba omkhulu wasuka washiya umgidi kuseni kuJanuary waqonda kukhona amatshe lapha ayingqumbe lapha sithethwe khona lo mthwalo engugqokileko inyoni yafike yahlala lapho wasuka ubaba omkhulu waya kuyo wafika wakhuluma nale nyoni wathi wabuyela lapho uthi uMdluli wathi buya wathi wabamisa abantu wathi cha akuyona inyoni lo umjadu useboshiwe esolweni wathi mvulamba umuntu ingilozi sezimbophile esolweni uthi lokho mbuzwa zingilozi esolweni zithi lo muntu uyamazi na hlabelele sokuthi uvuka umkhalelo usulu iqhudelo lokusa uthi leli khehla lele bengihamba nalo ngakho-ke wabe seboshwa kuzokuvelela esihlabelelo nje lelo langa wafika wathi nowasani uma nifuna ukubona mvule ezulwini ngihambisa umuntu wabamemele esho njalo ubaba mkhulu wafika-ke khona laphana wayiphatha inkonzo kwathi ebusuku wasehambe sezulwini wafika wavula ezulwini baba sekunjalo oh amen izulu lami ngiyagula alidonsi kahle uyangazi umajiya ukuthi kade ngihlabelelela ukhona umvangeli wakho nangu umvangeli wakho eduze kwakho oh vangeli shona Nkosi ayibusise ukuguqa kwebala Isabelo ikhulu namashumi amathathu no9 139 ufikile olandelwa iziso zonke emhlabeni ulandelwa izizwe zizwe ufikile Simzile Babazani Wemaduda Babazani Babazani Wemadoda Babazani Zezenonke Yeke ofyekile abakhuluma ngaye angaye aba profeti babazani wemadoda
babazani bonke babazani wemadoda babazane sesenonke yeke oyeza othumekela yena uzofika emhlabeni babazane babazane bonke babazane wemadoda babazane zesenonke yeke ofikile umthokozisi landeleni zisenonke mlandeleni 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 makhosi zangithi mlandeleni yeke kwathiwa sodwa ufikile semzini emlandeleni bantu nonke ufikile omlandeleni nonke ufikile thina simzile yeah.
asibheke enkosini uNkulunkulu unyazi wethu uNkulunkulu wamakhosi omdabu okhokho bethu inkosi yamazulu nomdlalo usikhumbulele bona khumbula ngakhehlo baba mkhulu sigadla mdumethe imungu inkomo yomntwana bakubona inkosi bakulandela bakukhonza bahamba nawe kuNazaretha kusenzima uhamba uthuka yonke indawo nabo kodwa basuka ngakuwe bakubona ukuthi uNkulunkulu ufikile emhlabeni Bosisa ke Nkosi lo msebenzi wakho omkhulu ohlangana lapha ekhaya lemphefumulo wakho khokho bethu nobaba mkhulu Sibonga uNkulunkulu esizulwini ukuthi wehlise idamu elizogeza amathuna onke bavuka abantu bavukele kulo bagezwe ukuze bakwazi ukubonana nomsokhazi omlakho ngaphezulu kwelanga nenyanga wasithembisa ngalo wathi Umzi wamaNazaretha uyakhanya ukhanya ngaphezulu kwelanga nenyanga ilanga nenyanga thathi lutho kunawo Siyacela ke uNkulunkulu usifusele namathambo okhokho bethu nalahlekilekho ubathethelele inkosi emaqaleni naseziphambukweni uma zikhona iphambuka abaphambuka kokuzwa nabo ngoba indlela yakho inde Siyacela ke phambi kwababa nami kwababa mkhulu mamjadu ubakhumbule inkosi ngoba babona uNkulunkulu babonela thina bakushiya basishiyela impilo bakushiya bashatha ukuhle bakuqoqa bakufaka ekhaya sengathi kungenakala ungene kubafowethu bonke nendlu yabo baguqukele kulungene inkosi yesizulu nomhlaba shembo ingcwele Siyabonga ke akube ilonkosi umabele ngokwemvumelwana yakho njobe silapha nje sikhangazele kuwe nyazi lesizulu Umoya wakho mawahlele phezulu kwethu sonke njengoba silapha kwenzeke yakho intando manje naphakade amen Lethe izwi lenkosi inkosi sibusise sonke